Jambo la tatu, dalili hizi za nafsi iliyofungwa: pesa hazikai na kufanya kinachoeleweka. Pesa hazikai na unajikuta unafanya kisichoeleweka. Ndio kama hatua ya kwanza niliyozungumza kwamba unapata pesa, lakini unasema weke akiba, ila kadri unavyosema weke akiba, pesa unaanza kuimegua kidogo kidogo. Baadaye unakuta hujajua utaipataje ile pesa. Jambo la 4, maamuzi yaliyofungwa. Nataka uelewe, tunapozungumzia habari ya maamuzi yaliyofungwa, mtu anakuwa mzito kuamua. Hata umshauri vipi, bwana hili achana nayo, bwana hiki achana nacho, lakini mtu anakuwa na maamuzi mazito, maamuzi yake yamefungwa. Au mwingine anakuwa na maamuzi ya haraka, chapo kashaamua, anakurupuka. Maamuzi yaliyofungwa, manake unaamua jambo ambalo halina matokeo ya faida mbele. Ndio tafsiri ya maamuzi yaliyofungwa. Hilo jambo la 4. Dalili ya 5, ndoto za kutisha. Ndoto za wanyama wakali, ndoto za kulia chakula, ndoto za kuchezewa ngoma, ndoto za kuvutwa, ndoto za kukimbizwa, ndoto za kuendesha magari yanapinduka, ndoto za kuendesha magari yamepata ajali, ndoto mbalimbali za kutisha. Jambo lingine, unaanza kitu kinaishia njiani. Hizi ni dalili ya nafsi